Ndabasuhuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubabwira ukuntu Ndayishimiye yatabawe n'u Rwanda ni ku Rwanda rurimo kuvuga hanyuma rero mu bijyanye n'ubukungu bw'u Burundi hanyuma kandi kaba inafitanye n'umubano na Fdrl. Ibyo byose tugiye kubigarukaho mu kiganiro uwo bita Teddy Mazina yagiranye n'ikinyamakuru cyano mu Rwanda. Kuva muri 2015 ubukungu bw'u Burundi bwarahungabanye cyane bikomeye biturutse rero ku mwuka mubi watutumbye muri politike y'iki gihugu. Bw'abarundi rero bamaganaga manda ya gatatu ya Pierre Nkurunziza wari Prezida kuva muri 2005. Hanyuma banzu kandi subscribe. Reka dukomeze. Icyo gihe rero umuryango mpuzamahanga wari warafatiye u Burundi ibihano kubera rero gukandamiza abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwabwo. Muri 2020 ubwo Evariste Ndayishimiye wo mu ishyaka Cndd-Fdd yajyaga ku butegetsi, umusaruro mbumbe w'u Burundi wari miliyari 2.64 z'amadolari ya Amerika. Muri 2024 ubukungu bw'iki gihugu bwari bwararindimutse cyane, umusaruro mbumbe wacyo rero ugera kuri miliyari 2.16 z'amadolari. Ibimenyetso rero by'iki kibazo ni ibura ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'amadovize. Umurundi wiyeguriye itangazamakuru rishingiye ku mafoto n'amashusho Teddy Mazina ni umwe rero mu bari mu Burundi ubwa tutumbaga umwuka mubi ndetse n'igihe abasirikare bari bayobowe na General Major Niyombare Godfrey bageragezaga rero gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Kuva muri 2015 ubwo yahungaga yakomeje gukurikiranira hafi bibera mu gihugu cye ndetse n'uruhare ubutegetsi bwacyo bugira mu makimbirane yo mu karere. Mu kiganiro During Form ndetse ari kumwe na Sani Ntayombya, Mazina yagaragaje ko rero ngo ibibazo byugarije ubukungu bw'u Burundi byaturutse ku kuba iki gihugu rero kiyobowe n'abantu badafite ubumenyi bwatuma gitera imbere, kuko usanga benshi mu bari mu butegetsi ntaho batandukaniye n'umutwe w'iterabwoba wa Fdrl wamunzwe n'ingenga bitekerezo ya jenoside. Aravuga ngo hari ibice bibiri, kimwe ni cy'abahanga bashaka gushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere, hakaba n'abandi batagira aho baturutse. Bamwe rero mu bajenerali bihaye amapeti nka Wazalendo, aba bantu bisanze ku butegetsi muri 2015 bahigika abahanga bose bo muri Cndd-Fdd, abatekinisiye bashaka impinduka. Hanyuma rero abasigayeho ni Wazalendo b'Abarundi. Mazina yasobanuye ko Cndd-Fdd burya yashinzwe mu gihe kimwe na Fdrl, kandi ko abantu bashinze iyi mitwe yombi bakorana kuva kera cyane ko rero bahunganye muri Kongo banyuze muri zone Tirikwaze nyuma y'aho ingabo za RP inkotanyi zibohoye u Rwanda, kuko rero bari bafitanye umubano ukomeye cyane mu gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Dukwiye kumvaho guverinoma, Prezida n'umutwe wa politike uri ku butegetsi bikomoka. Cndd-Fdd yashinzwe mu gihe kimwe mu mwanya umwe kandi mu mafaranga amwe na Fdrl. Ukwiye kwibuka ko mbere ya jenoside mu 1993 mwari mufite impunzi z'Abarundi nyuma y'iyicwa rya Ndadaye. Nyuma y'ubwicanyi bamwe baje mu Rwanda bagira uruhare muri jenoside. Uyu munyamakuru rero nagaragaje ko ubwo Laurent cyangwa se Laurent Kabila wayoboraga Kongo yatangiraga kwica abatutsi bari Kinshasa nyuma yo gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, yinjiye mu gisirikare. Abanyarwanda b'abahutu bari barahungiye i Brazzaville no Central Africa, barima ikitwa Alira, ndetse n'abarundi bo muri Cndd-Fdd bajya gutorezwa Ipepa muri Tanganyika ndetse na Poeto muri Hawaii Katanga. Aravuga ngo hari hakomeje ibiganiro bya Arusha, aho kuguma muri Kongo Cndd-Fdd yagiye Arusha isinya amasezerano yinjira mu Burundi yica isubira muri Kongo. Kugira ngo rero umenye neza aho ibibazo byo mu Burundi byaturutse, aho aba bantu baturutse, nuko rero bisanze ku butegetsi bafite ADN nk'iya Fdrl. Wabita bicanyi, inagondwa, Hutu power cyangwa se uko bishaka. Kuri ngiye bameze nka Nyatura, kuko rero Nyatura muri Kongo cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru yaremwe na Fdrl. Yahuje ingenga bitekerezo y'ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'icyemezo bwafashe cyo kohereza abasirikare muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mpera za 2023 kugira ngo bafashe ingabo za RDC ndetse na Fdrl guhangana n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Aravuga ngo icyo ni igisobanuro cy'impamvu bagiye muri Kongo gutsemba ubwoko muri Masisi batabanje gutekereza niba bakwiye kujya gutera abantu bashaka gusubira iwabo, kubera ko M23 n'impunzi zishaka gutaha. Uyu munyamakuru yanagaragaje ko muri 2015 hari abarwanyi ba Fdrl bagiye gutabara Nkurunziza mu gihe habaga igerageza ryo kumukura ku butegetsi, kandi ko hari hasanzwe abandi bakorera ubucuruzi i Bujumbura kuva muri 2010. Ati dufite Fdrl Bujumbura, hari ubuhamya bw'uko Fdrl yaje gutabara ubutegetsi bwa Nkurunziza ubwo kudeta yapfubaga. Fdrl yari ihari
ntabwo rero gukorana byigeze bihagarara. Ibujumbura hari abanyarwanda biyita abasivile ba Fdrl baba mu Burundi kuva muri 2010 bafite amaduka menshi, amafaranga bakura muri Kongo yisuka mu Burundi. Atari ko Ndayishimiye ni ntashima, ntashima rwose. Muri nzari 2022 Prezida Vedaste Ndayishimiye yirukanye Ale Guillaume Bunyoni wari ministiri w'intebe, nyuma y'igihe gito rero Bunyoni wari generali muri polisi y'u Burundi yatawe muri yombi, aburanishwa ibyaha birimo kugambanira ndetse no kugirira nabi umukuru w'igihugu, akatirwa igifungo cya burundu. Mazina yibukije ko u Rwanda ari rwo rwaburiye Ndayishimiye rumumenyesha ko Bunyoni afite umugambi wo kumwica kugira ngo rero amusimbure ku butegetsi, ariko icyemezo yafashe cyo gufunga imipaka muri Mutarama 2024 no gukangisha u Rwanda kurutera kigaragaza ko atigeze ashima. Ati hari umugambi wo guhirika ubutegetsi, u Rwanda rwaramufashije mbere yuko yongera gufunga imipaka, rwaramubwiye ruti hari ugiye kukwica. Ni mbere y'ifungwa rya Bunyoni. Iyo umuntu rero atazirikanye ko watabaye ubuzima bwe agafunga imipaka akavuga ngo nzatera Kigali nturutse ikirundo cyangwa ahandi, ikibazo nibaza nuko tuba twarageze aho hantu. Muri Werurwe 2025 Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rushaka gutera Burundi, bityo ko rero n'abarundi bazarutera baturutse mu yahoze ari intara ya Kirundo. Na amagambo asa nayo Tshisekedi yavuze mu mpera za 2023 ngo yavugaga ngo azarasa u Rwanda atiriwe avigoma. Mazina yabajijwe niba rero aya magambo ya Ndayishimiye na Tshisekedi yahabwa agaciro gakomeye, yibutse byabereye mu mujyi wa Goma muri Mutarama 2025 mu rugamba rwa AFCM 23 rwo gufata umujyi wa Goma. Ati barasaga mu Rwanda, bari kuri Ngoma ndetse no ku kibuga cy'indege. Nagiyeyo mbaza aho bari ingabo z'u Burundi zari ku kibuga cy'indege ndetse ni ku mupaka wateribuye mu Rwanda. Umugambi wari uhari no gutera u Rwanda kandi rwose mwese murabizi, kandi barabigerageje, bangije inzu zirenga 200, bica abaturage 16 Rubavu. Hanyuma rero ngaye nguko iby'iyo munyamakuru wari urimo kuvuga ku Burundi ndetse n'u Rwanda. Hanyuma rero reka twihute tubabwire ko umuryango ugamije gukomeza ndetse no guha imbaraga inyigisho z'ijambo ry'Imana GAFCON wamaganiye kuri itorero Anglikane rya Wales ryafashe icyemezo rero cyo kuyoborwa na Van usanzwe rero ari umwe mu baryamana bahuje ibitsina. Kuwa 30 Nyakanga 2025 nibwo Van yatorewe kuba rero umushumba mukuru w'itorero Anglikane rya Wales. Van niwe mugore wa mbere uyoboye itorero Anglikane rya Wales ndetse aba n'uwa mbere mu muryango wa LGBTQ+ uyoboye iri torero. Yari amaze imyaka 5 rero ayobora iri torero mu gace ka Monmouth ko mu ntara ya Monmouthshire muri iki gihe kiri mu bigize muri iki gihugu kiri mu bigize ubwami bw'Ubwongereza. Van wabaye arkipiskopi wa 15 mu bayoboye Wales, asimbuye Musenyeri Andrew John wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yo kumara imyaka 3 ayobora itorero Anglikane rya Wales. Gutorerwa ko rero kwavugishije abantu benshi bagaragaza ko ngo atarakwiriye guhabwa izi nshingano bijyanye n'uko rero ari mu muryango wa LGBTQ. Hanyuma rero icyakora itorero Anglikane rya Wales ryatangaje ko ryimye amatwi abanenga uyu muyobozi waryo mushya bashingiye ku byiyumvo bye mu bijyanye rero n'imibonano mpuzabitsina. GAFCON yagaragaje ko gutorwa kwa Van biteye isoni ndetse ari ikindi kibazo ku myemerere ihamye ndetse ikwiriye itorero Anglikane. Arkiyepiskopi w'itorero Anglikane ry'u Rwanda akaba n'umuyobozi mukuru wa GAFCON Musenyeri Mbanda mu ibaruwa yandikiye abo muri uyu muryango yavuze ko rero ngo biteye agahinda kubona itorero Anglikane rya Wales ryemeza Van nk'umushumbo waryo. Yavuze ko ngo icyo cyemezo kiyongereye ku bindi bibazo bibangamiye umuryango mugari wabo mu itorero ry'Abanglikane. Cyemezo cy'itorero Anglikane rya Wales cyo gutora Musenyeri Van nk'arkiyepiskopi ndetse n'umuyobozi mukuru n'undi musumari ubabaza mu isanduka y'imyemerere iboneye y'Anglikane. Yakomeje avuga ko gushyira imbaraga mu itorwa rye kandi bizwi ko ari umwe mu baryamana bahuje ibitsina. Diocese ya Canterbury yongeye kumvira igitutu cy'abisi gihabanye n'iby'ijambo ry'Imana rigena. Yifashishije Bibiliya, Musenyeri Mbanda yagarutse ku magambo agaragara mu gitabo cy'Abaroma. Na amagambo avuga ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bonona imibiri yabo, kuko rero baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bikabikorera kubirutisha Imana rurema,
ariyo ishinjwe iteka ryose. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyo nona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikira abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma rero mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyobya kwabo. Musenyeri Mpanda yakomeje ku mirongo wa 31 mu gice cya mbere cy'igitabo cy'Abaroma, arakomeza aravuga ngo nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Yakomeje ku gitabo cy'Ibyahishuwe gice cya 2 ku murongo wa 20 haragira hati, nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo rero zisambane kandi zirye intonorano. Yavuze ko rero ngo ikibi cyose gihabanye n'iby'Imana yemera ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ikwiriye, abantu bakwiriye kukirwanya bivuye inyuma. Tugomba guhagarara ku kuri kw'ijambo ry'Imana ndetse kwifatanyije n'umuryango mugari w'Abangirikani ku isi bababajwe n'ibi bikorwa birengagiza ijambo ry'Imana. Tugomba guhangana n'igitutu gituruka muri bamwe mu bayobozi b'itorero Anglikani bashaka kuzana imigirire mibi yabo mu itorero rya Gikristo. Ngayo nguko reka dusoze gutya, banza ukande subscribe kugira ngo tuzabonane ubutaha.